Shwmai a chroeso to video drill of MYNEDIAD DAIS Uned 15. That's entry level 2, unit 15. Yeah? Os ydych chi wedi edrych ar y geirfa yn barod, if you've looked at the vocabulary already, gwych, da iawn. Os na, peidiwch o becso, you can still carry on with the drill, ond mae'n well, it's better to look at the geirfa first, yeah? Fel arfer, as per usual, please peidiwch darllen o'ch llyfrau. Peidiwch darllen o'ch llyfrau. Don't read from your books as you're doing the drill, os gwelwch yn dda. Just gwrandewch, listen, ac ailadroddwch. Repeat, os gwelwch yn dda. Nawr te, yn y fideo yma, in this video, Uned 15, we're going to learn the perfect tense using wedi, saying that we have done something, wedi, iawn. A hefyd, we're also going to adolygu, we're going to revise ces, yeah? Ces from unit 15, uned 15, iawn. Felly, dyn ni'n mynd I ddechrau, going to start with drill 1, dwi wedi, I have, dwi wedi. Nawr, beth yw to answer? Beth yw to answer yn Gymraeg? Ateb. Dwi wedi ateb, I've answered. Dwi wedi ateb pob e-bost. Dwi wedi ateb pob e-bost. I have answered every email. Dwi wedi ateb pob e-bost. Dwi wedi ateb pob e-bost. Dwi wedi ateb pob e-bost. I have answered every email. Dwi wedi ateb pob e-bost. Da iawn. Dwi wedi ateb pob e-bost. Da iawn. Beth yw to read yn Gymraeg? To read. Darllen. Dwi wedi darllen. I have read. Dwi wedi darllen llyfr Harry Potter. Dwi wedi darllen llyfr Harry Potter. I have read a Harry Potter book. Dwi wedi darllen llyfr Harry Potter. Dwi wedi darllen llyfr Harry Potter. Dwi wedi darllen llyfr Harry Potter. I have read a Harry Potter book. Dwi wedi darllen llyfr Harry Potter. Da iawn. Dwi wedi darllen llyfr Harry Potter. Da iawn. Beth yw to see? Gweld. Dwi wedi gweld. I have seen. Dwi wedi gweld. Yeah? Dwi wedi gweld ffilm James Bond. Dwi wedi gweld ffilm James Bond. I've seen a James Bond film. Dwi wedi gweld ffilm James Bond. Dwi wedi gweld ffilm James Bond. Dwi wedi gweld ffilm James Bond. I have seen a James Bond film. Dwi wedi gweld ffilm James Bond. Da iawn. Dwi wedi gweld ffilm James Bond. Gwych. Nawr beth yw to eat? Bwyta or bita. I'm going to say bwyta for this drill. Bwyta, yeah? Bwyta. Dwi wedi bwyta, I have eaten. So bwyta, to eat. Dwi wedi bwyta, I have eaten. Dwi wedi bwyta sushi. Dwi wedi bwyta sushi. I have eaten sushi. Dwi wedi bwyta sushi. Dwi wedi bwyta sushi. Dwi wedi bwyta sushi. I have eaten sushi. Dwi wedi bwyta sushi. Da iawn. Dwi wedi bwyta sushi. Gwych. Now, beth yw to be? To be or not to be? Bored.
Bod. 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 So so bod is to be. I have been, dwi wedi bod. Dwi wedi bod. Dwi wedi bod yn y gwaith. Dwi wedi bod yn y gwaith. I have been in work. Dwi wedi bod yn y gwaith. Dwi wedi bod yn y gwaith. Dwi wedi bod yn y gwaith. I have been in work. Dwi wedi bod yn y gwaith. Dwi wedi bod yn y gwaith. Da iawn. Dwi wedi bod yn y gwaith. Gwych. So dwi wedi bod is the positive. I have been. Iawn. So nawr, dyn ni'n neud yn y gyddol. We're doing the negative. Dyn ni'n neud yn y gyddol. Iawn. Dwi ddim wedi. Dwi ddim wedi. Dwi ddim wedi. So we just put a ddim after the e. Iawn. Dwi ddim wedi. I haven't been. Iawn, I haven't. Iawn, I haven't. Dwi ddim wedi. Beth yw to play yn Gymraeg? To play. Chwarae. 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 Potato, potatoes, dim ots. Dwi'n mynd i ddweud, I'm going to say chwarae. Chwarae. Yeah? Dwi ddim wedi chwarae golf. Dwi ddim wedi chwarae golf. I haven't played golf. Dwi ddim wedi chwarae golf. Dwi ddim wedi chwarae golf. Dwi ddim wedi chwarae golf. I haven't played golf. Dwi ddim wedi chwarae golf. Da iawn. Dwi ddim wedi chwarae golf. Da iawn. Beth yw to sing? Canu. 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 Da iawn. Dwi ddim wedi canu karaoke. Dwi ddim wedi canu karaoke. I haven't sung karaoke. Dwi ddim wedi canu karaoke. Dwi ddim wedi canu karaoke. Dwi ddim wedi canu karaoke. I haven't sung karaoke. Dwi ddim wedi canu karaoke. Da iawn. Dwi ddim wedi canu karaoke. Da iawn. Beth yw to be? Chi'n cofio to be? Bod. 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 Dwi ddim wedi bod yn Las Vegas. I haven't been to Las Vegas. Dwi ddim wedi bod yn Las Vegas. Dwi ddim wedi bod yn Las Vegas. Dwi ddim wedi bod yn Las Vegas. I haven't been to Las Vegas. Dwi ddim wedi bod yn Las Vegas. Da iawn. Dwi ddim wedi bod yn Las Vegas. Da iawn. Beth yw to swim? Beth yw to swim? Nofio. 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 Dwi ddim wedi nofio yn y Caribbean. Dwi ddim wedi nofio yn y Caribbean. I haven't swum in the Caribbean. Dwi ddim wedi nofio yn y Caribbean. Dwi ddim wedi nofio yn y Caribbean. Dwi ddim wedi nofio yn y Caribbean. I haven't swum in the Caribbean. Mae'n drist. Dwi ddim wedi nofio yn y Caribbean. Da iawn. Dwi ddim wedi nofio yn y Caribbean. Da iawn. Gwych. Felly, those are the negatives. Yeah? Dwi wedi, dwi ddim wedi. Yeah? Nawr, dyn ni'n neud a question. We're going to do the question now. Yeah? So, have you. Have you with T. Yeah? So, wyt ti wedi. Wyt ti wedi. Wyt ti wedi. Have you. Wyt ti wedi. Wyt ti wedi. Yeah? Beth yw to have? Yn Gymraeg, to have. Cael. Cael o cael. Cael o cael, yeah? So, wyt ti wedi cael brecwast? Wyt ti wedi cael brecwast? Have you had breakfast? Wyt ti wedi cael brecwast? Wyt ti wedi cael brecwast? Wyt ti wedi cael brecwast?
Have you had breakfast? Wyt ti wedi cael brecwast? Da iawn. Wyt ti wedi cael brecwast? O, wyt ti wedi cael brecwast? Da iawn. O, beth yw to retire? Ymddeol, ymddeol, ymddeol. It sounds like ymlacio, to relax. Ymddeol, ymddeol, to retire. Yeah? So, wyt ti wedi ymddeol? Wyt ti wedi ymddeol? Have you retired? Wyt ti wedi ymddeol? Wyt ti wedi ymddeol? Wyt ti wedi ymddeol? Have you retired? Wyt ti wedi ymddeol? Da iawn. Wyt ti wedi ymddeol? Da iawn. Beth yw to play bingo? Chwarae bingo. Chwarae bingo, like chwarae golf, chwarae bingo. So, chwarae bingo o chwarae bingo. Chwarae bingo. Wyt ti wedi chwarae bingo? Wyt ti wedi chwarae bingo? Have you played bingo? Wyt ti wedi chwarae bingo? Wyt ti wedi chwarae bingo? Wyt ti wedi chwarae bingo? Have you played bingo? Wyt ti wedi chwarae bingo? Da iawn. Wyt ti wedi chwarae bingo? Da iawn. Beth yw tired? Like, oh, tired. Blino. Blino. And you might know this question, iawn. Wyt ti wedi blino? Wyt ti wedi blino? Are you tired? Wyt ti wedi blino? Wyt ti wedi blino? Wyt ti wedi blino? Are you tired? Wyt ti wedi blino? Da iawn. Wyt ti wedi blino? Da iawn. And gyda'r cwestiwn yma, with this question, mae'n dechrau gyda wyt ti. It starts with the wyt ti. So, beth yw'r yeses? Beth yw'r yes am wyt ti? What's the right form of yes? Ydw. Ydw. So, yes I am or yes I do. So, wyt ti wedi blino? Are you tired? Yes I am. Ydw. Ydw. So, ailodroddwch, repeat. Ydw. 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 Wyt ti wedi blino? Ydw. Da iawn. Ydw. A'r opposite, y gwrthwyneb, yw nac ydw. Nac ydw. So, nac ydw. Nac ydw. Nac ydw. No, I am not. Nac ydw. Nac ydw. Da iawn. Gwych. Da iawn chi. Da iawn. So, you've learnt there, dwi wedi. I have. Dwi ddim wedi. Dwi ddim wedi. I haven't. And wyt ti wedi. Wyt ti wedi. Have you. Yeah? Drill olaf. Last drill. Drill 2. Iawn. Dyn ni'n mynd i adolygu. We're going to revise the Casey. Casey. Iawn. I had. Casey. Casey. Iawn. Felly. Casey lyfr arall. Casey lyfr arall. I had another book. Casey lyfr arall. Casey lyfr arall. Casey lyfr arall. I had another book. Casey lyfr arall. Da iawn. Casey lyfr arall. Remember, oh, mae treiglad meddal neis. There's a lovely treiglad meddal ar ôl Casey. Yeah? So, Casey lyfr arall. Yeah? Peidiwch o becso am y treiglad. Don't worry about the mutation. Just gwrandewch ac ailodroddwch. Yeah? Felly, beth yw letter? Llythyr? Casey lythyr arall. Casey lythyr arall. I had another letter. Casey lythyr arall. Casey lythyr arall. Casey lythyr arall. I had another letter. Casey lythyr arall. Da iawn. Casey lythyr arall. Da iawn, da iawn. Casey
gerdyn arall. Ces i gerdyn arall. I had another card. Ces i gerdyn arall. Ces i gerdyn arall. Ces i gerdyn arall. I had another card. Ces i gerdyn arall. Da iawn. Ces i gerdyn arall. Da iawn. O, wedyn, ces i ddiod arall. Ces i ddiod arall. I had another drink. Ces i ddiod arall. Ces i ddiod arall. Ces i ddiod arall. I had another drink. Ces i ddiod arall. Da iawn. Ces i ddiod arall. Da iawn. A da iawn chi, da iawn. Dych chi wedi gorffen y driliau uned 15. You finished the drills for Unit 15, felly da iawn chi. You're now able to express what you have done, what you haven't done, and ask others what they've done. Yeah? For example, you could say now, dwi wedi dysgu uned 15. Dwi wedi dysgu uned 15. I've learnt Unit 15. I hope this has prepared you for your video lesson, your next online lesson gyda'ch tutor chi. If you have any grammatical questions for your tutor, please don't hesitate to ask them. Yeah? Gobeithio gwela I chi am y drill nesaf. Hope to see you for the next drill. And don't forget to practice what you've just learned using the online resources. Yeah? Hwyl am y tro.